Phutbol na Snem jong unongsan Hima. Ka Pynlong Sports Association kelas dang ya kelempong ya lek kai Kynthei belatip kum ka Women Football League arhajar arhuwei hadu arhuar ha kanong ba Pynlong na du ka khat pratarik uyayong. Wala kadang day kasian ka ban ningkong ban Pynlong ya kani kelempong jong ki Kynthei hendai la sakhi ya ka jingdan hadu khat artali ki kunhun ki balayawan shimbenta shitreham ha ka bala phya ya ki hala ki jong ki group. Ha ka group A ki long kalat kor SC Onsite Sports PRF Football Academy, Rajingshai SNCC, Maulai SC, Bat Kathinroj SNCC. Kat baha ke Group B, kilong ka Nongkrem SC, Nongkolo SC, Lumpering SC, Mau Uting SC, Bat Kalaway SC. Nakaliang ukuj, ka Mau Uting Sports Club, Uba Sumar lang sawian, lembat ka Captain ka Pinchai Bahasari, gilapan pao ya ka Jingkamen halor ka Jingshim Kia ka Pynlong Sports Association, ban Pynlong ya kani kalempong ya lek kai ki Kynthei, bat kila kami lenti bakan nang yai beteng bat Pynlong ya kani kalempong jong ki Kynthei ha ki Snem ki ban 1. Hakaway pat kaliang u Secretary ka Pynlong Sports Association, uba SS Rapthap, ulapan pao ba kani ka dangday tang ka jingsdang jong ka senjuk, ban Pynlong ya kalempong jong ki Kynthei, bat kani ka long ka jingyarap na ka benta ban Kynthei ki, kanang ba Kinlong ki ba pao ha ka kam ya lek kai ka jong ki. Kadai baka laai kum gani ka lat ka ba pangiyok banis menta kum ka team kum ki Kynthei na sing men sebone te tang ka wehi long ba kin yai penmi be kum kini gitan men kanang ba nginyok ban yai menta kum barok ki ban ki ro ki jelamo bagi nyok ban lek kai bagi nyok ban pedi kita kasap ka talen ku ba ubleu laai ni sha sai lek kai kum to lek tangki to lek ya thong le ni lek friendly match ni isu lek gitu gitan men berit Hendrek long kawai ba ngi kwa ban kiu sakamat ngi klem sange re ngi persang ba gumto ban persang naki berit ban kiu kham sakamat mo katahi mounting ni dapat ka jingkemen si saya ka se ba ka penyak ka ni ka tournament nomor kum pitip hi ka football menta ka kiu ba hapo state jingi te ka ka jing Pynlong ya ni ki Kynthei ka on ra sibun ki kena ba kini simenta nomor musa game judan mo te rementa ngi lai ba bun pun ha ki kena kimi don sap te ka Pynlong kani ngai ro e ka se bat nga kwa ba kamni tang ba wat ki under 14 du kadang dei ban penya ji nang ba kanang ba ngila ban ya ki grassroots mo bin tintiu kan kamera susu ya ka jigar ku na mata ka state ba ka football hi bro ka hingi ke jingrai ju ka committee long ba sedang tau Snem ngin pe ko gumno da ka turn out ka biang sing ni re mon Snem ke jimbut jong hi long ba i ka ban popularize ka tournament Kynthei ke komunitahi ingdan mo komunitahi sistem Snem kanong ikumni kumkani open league mo hadin kato ni sa perkhat kumno ba ni sa fiar ni don junior senior team hi ya mentahi panlan ma bre mentang im tip show dong sem im khat biak sibo kanton ap kulung kumni na kumno dong to ri sa fiar kata pon sio bon ki pliari kisukin banjir ko silu permantang ni ko sendiri don sai ai banyak ini sport ya yang ke biang pan tramen i sampha ki player ni ya ban syukot kuntu di bai training dia ke game kami ibhar ko mi da kai ki ham sukin je ki train mustang bla player kai kan ni super le open mo no de bagi ya ke affiliated clubs ke te na ba de ko sim de ban kom te ni penyelek Pynlong le open makin ya response ni di got response adu kat art legitim te alam di baik group te ki yo la yo penyelek marsan some game the best two teams will go for the semi-finals mo kita ni kena ki bila kai happy kita ni bon ki badan talent sama dalam kamp pada ban tak yakin ban
Your proper coaching kalau kau boleh macam ni kita mentah cuma pekan pending beda kan ni dan ki akademi kena betul sudah tidak kan cuma begini kun begini tambah kidan kata sub akademi ni kemudian itu lu ban sama Snem jenjar ni kun begini kan simpor ke ngip simla man yo no ya ka resort mentah-mentah mengidam su hadir kat no Snem show sebagai kata pandemic people yo football show Kynthei bo pilih la shom tu te kan simpor kan bagan bakin kio bakin mula immediately bakin shoot yo no ya kajing yo so bo pas am Snem show pinyo te dan kamba ka association na kaliang bun kan kibanya contribute lang kiwi de ke menyerap yang ini association mengilah berpenyak perang petulung ini kamtam ya sports department Hagi siya ni kani ko mas football namun pelong adu ajar kat pra wana ni panamik ngai thui man pelong ni di wana tu sama pelong di dan bok mana kani yom pelong kita ida kai tim sebar tim kebiang malong kemai tu rata di ada ko ngiru kwa ba di benon ke platform man ai ki biang ba kinyo abang kai kambun hang ni hangin jin kumtang kita pelong ini kali kan kumtang pelong ini kali lu yang open to all kan ba imle ni strict ni dulu kini kalau betang ba in ai ki platform makin dia kai ba kuno saja setiap tim mungkin ang ni player sebun kumtang ke Kynthei player mo security jangan mentala Snem gitu player ni dia kali kapor ba ngin perkolagin dari pelong ni tournament kini player bukan bon hambin di Nigeria island ki tadi kini dia ni Israel ulang tani dan ki tim ba simentara Israel maki player sim sawayu dan pi makanya ni opening ni sampai ai kateng Israel ni sya ki kini kalau ba ikut pergi Kynthei stick nya matain yang mentah sipon stick lain ni